Mubunge wa gicokio bunge kia Igembe Central Dan Kiri nejene kigina kia basari kirima ngirijari tobara bagwikinyetie kenda kwamukira utethio bwa kiarari skuru ya Kaurine na thirontere cha ward Igembe East Kile ugita kairutaniria gutigira gute mwana agatigwa ome ateramukira utethio bwa kigina gikia. Wanafunzi oi! Wazazi oi! Mubunge wa Igembe Central Dan Kiri wakarithu aruguritie mubango jwa koja na basari gicone giki kia ubunge na arua kuri sub county ya Kiengu wandi ya thiroje na Igembe East uria ritobojurite kujuriria form iji sukuru ya Kaurine primary na ya Kone. Nakupenda sana mheshimiwa. Ariuga mubango jwawe ni kuyari twangiri 18 basari na utiwe agatiwa nyuma. Oni Igembe Central ntena mwana ondana umongo anto Igembe Central bondi bampere kura nani anto bagwa no teginya muntu mo kwenda atiara ate ambassador no nto ba political affiliations kwenda anto bonde ba undumiwe no nto bonde ni anto na bonde ba naki eco access service ya dirikari na mbese ingo ba isia dirikari kunya de uniko zimanenji imbia isia dirikari uno manga bonde ngayembere ba ewe obonga muntu na mwana chukuru no kuona aina ubatu wa kulomba ambassador arombe na ewe na turone tu ene form mapema batwe no ntuto ko meadiri kale tu na hakika ne ombi ke January ko mbesa je kinya to le form na to with all the verifications kenda to ana beto mbia kinya shukuru mapema Antoine bambida kuingwa imba sare ya kwathira ugire ari cia janira kienine riwa kiberi kwebeberia njira cia nkunku iria itwire nango beta gani abo ndo ngwenda mbasa cia ko cia open ntekwenda mbasa cia kureje kumana rungura metha kwa tengiriye lo ngiriza to ntekwenda iu de nanto bonza bayero mbasa da dharani ikionekana na mbesa na yusia ya ndesireta dharani nditangaza ringa to bonza baone nkene kana ya dharani ndiwe kwa methene ntekwenda yusia ungurua metha lete manele lete hapana na form mwisho ndiri ya no theri rwari to ere tukwenda to ya ntukwe rwari mheshimiwa kila to ete mbasare rere nge bari abaya nirete nyumba lakini rwari to ko appreciate mheshimiwa no to babo ethetie ngasa mheshimiwa kadha na tubakwetha ne teaturetera nduma kwena kianine atukana gutena corruption mubango tajujugeta na mbere wandini ya Kangeta njia na akira ngondu aliromba ciari bakamuringa nthi ibatumire kiguniki gutigirwo ti mwana atacoka cukuru January kwenda kwira anto beto Igembe Central bae kithomo priority kindu yake bwete kwa nafasi ya mbere kithomo kinya thai weta muciari utibanga wacokia mwana cukuru kam January no nto community tena kithomo community tena wetete na winkwenda anto beto bathome ndigiri cio urende kinya ndigiri ete andigi ndigiri nene muno muntu wina ndigiri na muntu tena ndigiri batanana oro wina ndigiri ngwikira ita na kama akoyo ndeke mwe akoloke muntu tena ndigiri utwire ngwene ciake miaka yana ko uginya thai tukwa na ambassador itukumenya miaka ile thatu yite fura tukwa na ambassador anabeto wengi waketha skuru na Igembe Central kithomo kia €80 kulingana na kana inyera mheshimiwa Dan Kili au kiyukeneo. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe Central, County ya Meru.